amumla kuma nga ay ayaten ka di mun ipaigam taayat mo kaniyak no amumla kuma asikat ipatpatet ko narasi a puso di mo kadi ay madlaw kalkan na atignay apay di na peringyen tapnun mapaneknekam no ipudnok tinalimed nga ayat ko dinak nga taong sien asyak ti agrayo bay anak man ala ruk atak tuy balud arit nak jakun may limet when ayaten ka di mo kadi ay madlaw karkan na atignay apay di nakpengen tapnong mapaneknekom no ipudnok ita tinalimed nga ayat ko nga taong sien asyak ti agrayo bay anak man ala ruk atak tuy balud